Mikuykunata riqsisun. Mikuykunata riqsisun. Conozcamos los alimentos. Mikuykuna, los alimentos. Papa, papa. Aycha, carne. Chuqllu, choclo. Habas, haba. Arveja, arveja. Ajos, ajo. Uchu, ají. Culis, col. Cebolla, cebolla. Cachi, sal. Girios, fideos. Ciuara, cebada. Sara, maíz. Machca, machca. Tanta, pan. Chupi, sopa. Sacta, segundo. Api, mazamorra. Lichi, leche. Cuchitiqti, chicharrón. Juitiqti, cuy chactado. Challhuatiqti, pescado frito. Chiuchicanca, pollo a la brasa. Cuchicanca, lechón. Aja, chicha. Cuchcuchupi, sopa de morón. Chuñulawa, sopa de chuno. Yuyusacta, segundo de yuyu. Yacutimpu, agua hervida. Chuñupasi, chuno sancochada. Imatam warmachakuna mikuchkan. Warmachakunaqa chupitam mikuchkan. Imatam ruwachkan. Apitam yanukuchkan. Apitam haychichkan. Apitam harakuchkan.
Imataq kay? Kayqa huytiqtim, papayuq, uchuyuq. Imatataq rantikuchkan? Aycha tiqtitam rantikuchkan. Imataq kay? Kayqa yuyusaqtam, mutichayuq, uchuyuq. Imataq kay? Kayqa papatiqtim. Imataq kay? Kayqa puspum, abasankochada. Imataq kay? Umanchupim, caldo, mondongo. Imataq kay? Kayqa saramanta sankum. Imataq kay? Kayqa humirchupim. Imataq kay? Kayqa umanchupim. Imataq kay? Kayqa lichitimpum, sara kamchayuq. Hamkunapaq para ustedes. Imataq kay? Carnero al palo. Uwihα kanka. Imataq kay? Pachamanca. Watya. Imataq kay? Papa sancochada. Papayanuy. Arroz con pollo. Wallpantin arrusaqta. Habas tostadas. Habas kamcha. Sopa verde. Humirchupi.